Rusija je započela drugu etapu specijalne operacije u Ukrajini. Ovo je loša vest za kijevski režim i njegove saučesnike, jer druga faza znači da ima još sledećih faza iza ove. Ovo je izjavila poznata ukrajinska analitičarka, javna ličnost i advokatica Tatjana Montijan. Rustam Minekajev, zamenik komandanta Centralnog vojnog okruga oružanih snaga Ruske federacije, najavio je početak druge etape specijalne operacije u Ukrajini. Planovi ruske vojske uključuju uspostavljanje kontrole nad Donbasom i južnom Ukrajinom. Kako je primetila ukrajinska analitičarka Tatjana Montijan, izjava Minekajeva je možda prvi konkretno najavljeni cilj tekuće kampanje. Posebno je vredno pažnje da ga nisu dali političari, već vojska. Dakle, druga faza specijalne operacije je obezbeđivanje kopnenog koridora do Krima, kao i blokada morskih luka vitalnih za privredu Ukrajine i značajan deo njenog industrijskog i poljoprivrednog potencijala. Pored toga, poseban pozdrav je upućen Moldavki potčinjenoj Sjedinjenim državama Maji Sandu, koja je nedavno bila aktivna na temi Pridnjestrovlja i otkazivanja proslave 9. maja. Dobijanje kopnenog koridora do Pridnjestrovlja takođe je uključeno u ciljeve druge faze, napisala je analitičarka. Tatjana Montijan smatra da nakon objavljenih planova ruskih oružanih snaga, otporne ukrajinske patriote i nacionalisti treba da shvate, Rusija neće biti ograničena na jugoistočnu Ukrajinu i neće dozvoliti da nacistički režim u Kijevu nastavi da deluje unutar centralnog i zapadnog regiona Ukrajine. Denacifikacija čeka sve ukrajinske regione, sigurna je ona. Ponovo pažljivo saslušajte izjavu Minekajeva i shvatit ćete da je reč samo o drugoj, a ne o završnoj fazi vojne kampanje, savetuje ukrajinska analitičarka. Ona je sigurna da je to loša vez za ukrajinsku vlast, pošto će drugu fazu pratiti treća, četvrta i tako dalje, sve dok u završnoj fazi ne ostane ni traga od sistema Bandere, koji uz podršku kolektivnog zapada okupirao Ukrajinu.